All the people everywhere, everybody wants to hear my Playboy philosophy. 'Cause I look like a star when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. It's true, my gold ring is beautiful, and everyone wants one. Everyone wants to have my style. In the club or on the street, everybody that I meet wants to learn to play my game. And they watch the way I move from my head to my shoes, and all the girls know my name. I know in their hearts they wish and dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy. Joke's on you. Oedd o ddim yn muted, o jyst hefyd i plygio fewn. So. Dwi yn. Ydych chi'n iawn. Ond iawn chwarae, only up. Ond. Rhywbeth mwy laid back. A mae'n gymryd hanner effin awr i fi ffindio ffocin... Mae'n gymryd hanner awr. Yeah, clear the chat. Good. Okay, basically we worth it. What's that? What's that? Standard. Standard 6499. $40? What? Fucking 180.
O, mae hwnna'n wast. Whoa, okay. Hey, really? What? Right. Beth yn canol, rhywbeth yn canol fel am bad. O'r stwff ma dwi'n methu gwerthu. Okay. You're back on the Final Fantasy. Okay, see dal yma. Dwi wedi gwneud y main quest. Dwi trio... O ia, dwi hein i gyd oes? Dwi'n meddwl full time. Dwi eisiau gwneud y reds. Ia, dwi'n trio gwneud. Fel ti'n gweld, dwi fewn fucking cyw. God, dwi'n rusty de. Dwi'n infernal rusty de. Dwi'n gallu hynna de. Ooh, yeah, please. Yes, she. Nah. Nah. Hmm. Either. Yeah, like that. Ooh, okay, still. I'll take that, I'll take that. Okay. Don't mind me. Just doing my stuff. Okay. Ooh, they got 3 tank though. That looks good. Dwi angen reid I... Gorau, ni tu fi pob yn y hyn, dwi'n colli fo. Oh, no rewards, what? Oh, no, gynnu fi brwm. Lle ddim. Shift yn da. Dwi'n well da. Fel la.
Yndi. Dwi'n ofyn colli gormod. Pa ma'n i fama wan? O, fucking lle dwi eisiau mynd. Shit. Dwi angen mynd i... lle mai. Woo! Wel, na fo. Yeah, hello. And journal. I get. Lle mae journal fi? Ti'n neud Wondrous Tales o gwbl Craig os i dal yn y chat? O, da ni'n dechrau llenwi. Wan, dwi eisiau mynd i... Golden Saucer. Basically, ti'n mynd at Chloe yn Idleshire, de? A ti'n cael y llyfr yn Wondrous Tales yma. A ti angen... neud hein i cael stickers i fama. A ti'n cael... shit am eigydd. I've got dim experience, cos... O, cos we're over 90. Ond ti'n cael... Byta'n di di... Hein, y ddau yma... allu di... neud nhw solo. A just second chance fo. Fawr da ni 10,000 coin. Let's get some scratch cards. Ooh, 3, 2 and 6, 9 and 15. Yeah. Not my day today. Oh, come on. Fair enough. What do you got there? And then...
Tandem, yep. She got the hyn, dot, da. Sut ydych chi fanna? Sut ydych chi ddim di fanna? What? O, dim yn barod, oce. Be arall allai neud ta dwi'n disgwyl? Be dwi'n fel na? O, ti'n gwybod bennau? Ti'n gwybod bennau? Lle efo level... Pa level dwi? Level 42. Os dwi'n mynd i'r gêm na, dwi'n colli... Dwi'n reid siwr dwi'n colli Duty Finder fi. Na. Northern. Oh! Kill. No, don't. Samurai equip. Iawn, nes i cael awful time ar un ein ddoe. Ond hwn ydy'r Alliance Red ola Nier fi. Come on. Come on. No! Wel, i stopio. Weithiau ti'n cael nhw'n cicio fewn yn stret wedyn. Not today. Iawn, si disgwyl tydwytha fi ddim neud... Ei, Captain Cymru, ydych chi'n cadw'n iawn? Wasti amser cyn mynd fewn i dungeon ydw i. Hyn yn gryfach na fi. Be dwi, level 42. Dwi'n chwilio amdan random mobs. Hyn level 8. Fuck din. 8. 6. Ei, Dark Shadow, ydych chi'n iawn? Mae hyn...
clue amdan lefel fatha 40 mobs. Um, level 40 enemy. Mordona. Oh, okay, okay. Dwi literally'n wasti amser ta mae Duty Finder fi'n cicio fewn. Top level Final Fantasy fe yma. Berserker. Ooh, chain bonus. Beth dwi'n gwneud? ...22 minutes on. No, ddim yn lot o... No, ddim yn lot o levels, da.
Good. $26, come on. Hang on. Oh, sorry. In the worst, though. Effing amser. Hell.
Oh my god, nu verre. No! Ja. Just eisiau neud y fucking dungeon ma. I'r set. Dwi'n licio hwnna da. O, actually, y sword yma. Iawn ydi o. O. Na. Bydda ni o hwnna da? Ie. Ti'n hofio ni hwnna? Ti'n hofio? $32 minutes, oh my god. Ai hwn di'r stream mwyaf boring dwi'n rhaid i wneud. Ie, dwi'n meddwl. Ys ti fyny fan'na? Ista yma da, dwi'n gwybod allu ista yma. Croeso to the exciting world of Final Fantasy 14. Trio neud stwff. Lag. Dwi efo lag. Which latency? What is Twitch latency? Settings and stream. Okay. Setting. And stream. Created desktop. Setting. Stream.
35 minutes. Oh my god, come on. $36 minutes. What? Ddim y peth gorau fi streamio alla. Ah, it's not good. Oh, we're gonna do that. Fi'n dwysio. No, vai. No. $37 minutes. Faint o hir dwi'n wedi ddisgwyl hwn. Triple triads.
Be dwi angen... Car locations. Don't puff your pole. Fenced. Better cards. I've got super tired dwi. Card list. Okay. لها بغيات باش ننسى. Oh no. Random from Platinum Tired card. Hab. Ooh, okay. Southern. Yep. You just seem to need super tired cards, Tan. Mahab. Mahab. Southern. $24. $24.40. Been there. Hello, Hab. Oh, du gar nicht fucking mission chdi. Ja. Literally gan i mission ma cyn gael llai.
Seriously. $46 man. Oh, fuck off. Come on. Beth yn licio fa yma? $49 man. You need the fucking thing, ma. What? Ah, 50 minutes.
Oh, packed. Oh no. Fuck, men cool. Mae'n cool, sbio nhw fo. Fflio. Iawn, chwarae fi. Play me! Fuck off! Good win. Ah, dwi fath yn cynnwyr. Ooh. Yeah. Oh, no! Good question. Dro arall. You have to be kidding me. Do like that. You do like that. I'll take a win. I'll take that win. That's standing go, isn't it? You just Asia a cat in my place.
Ah, bastard, bastard. There, right, there. Fucking cardinal, maybe. Ah, dwi fod yn barod. Ooh. Shit. O, dwi'n golli hwnna, da. Recommended, let's go. And then, shit. $59 minutes of fuck all. Just eisiau blinking cardyn ma. Oh, draw what? O, dan agos 2, 3, 5, 6, 8, 15. Hindi beth o'n maes.
Go on, go on, go on, go on, go on, go on. Fuck's sake. Nice. Um. Dwi isio thancred, dwi efo fucking thancred. Oeh, sorry. Dun, 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 dun. What? Oh, pa ni'n thrwy'n tynnu allan straight away? Dau arall. Dau arall. Dwi aware. Dwi aware. Yes! Ba? So, it's going to be this. Prynu hwnna. 69.
Turning mists. Turning. Um. Vanya. Oh, that's it. $28. 35. See. Quest. Oh my god! 6.
Oeh, echt heel laat. Dat is echt dummer. Oké. Ah, het zien we gewoon, hè. Oké. Oh my god, bir dikkat et mi? Wow. Oké, zie je willen, zie je willen. Vännu. Okej, men vännu där. Kolla. Oh. Oh my god! Not so drill, not so drill. Oh my god, doe je wat? Wat ik met oude wacht zeg. Doe je maar of we kunnen winnen. Doe je maar of we kunnen winnen. Hey, first time. Thanks to all for joining the attic today. It is time to attend for some旅の管理を利用いただきます。Wie de olle wel. Wow, wat is er hier? Wow.
Oh my god, na so ma? Is die na whoopers? Ydych chi'n seithi? Oh shit, no. Oh fuck. No! Hey, only met seven. So be. Dwi'n meddwl yn ni'r di game gorau fi erioed. Ni'r Automata di game gorau fi erioed. Wel, dwi'n absolutely lyfio ni'r.
Whee! This towerは体験をすることになっております。Here you will experience on the process 体験を通じてお楽しみ。Zin is ergens wil in proberen. Oh, what? Went to get the wipe, hwnna.
Kika till båts där. God, dra in en slagge. Oh shit. Oh fuck, nu var jag till det. Oh nej. Oh, okej, sprutar ska det vid våren. Ah, nu är det. Ah, snap! Ah, på den här nu. Bra, den här nu. Och det vi love jag ner. Woo! Witnesses will be captured to the new world. まもなくゲートが開きます。Please, pass my door. Wait to be forward. Attacking. Oh shit. Yes, det är det.
Damn. Woo! Woo! Oh my god, er is. Wow! Um. Fuck's in the mind,
Be dwi wedi neud? Be dwi wedi neud? Fuck, dwi ar goll, dwi ar goll. Wipe. Not surprised, not surprised. Dwi ar goll. Right. Hey, fuck's my life, man. Woo! Dwi'm yn gwybod be ffwc yn digwydd yn diwedd fan hwn. Absolutely no idea. Hwn oedd y mission ola. O, so dwi'n cael y fucking monsters yma fach i gyd.
Ond just fatha... Diwedd route E, ie. Wow. Iawn. Ugh. Nice. Gwyn am ysgerio. Damn. False idol. Oh my god, we fucked in. Fucked in. What the fuck? We trip your balls, yma. Who beat yma?
Mm. Oh my god, there is. Oh, okay, should go. What? Ben je er hangen van? Dim clem ben ni'n diwedd fyna. Absolutely dim clem.
Chwarae teg. So, but... To be... Need... To be... There. Need... There. Bod... Hwna. Ha, hwna. Ha. Iawn. O, need... So. O iawn, sure? Ie, dwi eisiau casglu'r... For aesthetics only. O, beth dwi'n gael? Dau. Dwi eisiau 2B tights, da. Dwi'n... So, ddau. Ond dwi'n rhoi... Hwn dwi'n gyntaf i actually... Gorffen o. Done. Okay. Ond, ie, dwi'n level 90, a dwi wedi gorffen main quest, dwi'n mynd yn ôl i'r stwff dwi'n wedi chwarae. Ond dwi'n level near, ddo, so dwi'n mynd all pam wedi cymryd tan wan i wedi chwarae near, really. Dwi'n chwarae near Automata unwaith o flwyddyn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl yn awesome. Just sgwynnu beth o fama. O. Pa server ti'n chwarae Metahuman ta? Dwi literally ond yn gwybod un person sy'n chwarae Final Fantasy 14. Dwi'n trio dysgu bod yn tank ar hyn o bryd. Wws be? No! Dwi'n yn alegori i diwadd. No! It was all a dream.
O, diwedd. I got a machine. Emrys, you told me. Are you high? Hand of the camera. I thought I'd pwynt allan faint yr ysdi o'n i. Dim annog o robot o ddo. No. O, neu fi neud stuff. The Warrior of Light. Fucking delivery man.
O, na, dim hyn eto. Pa'n i fi rhedeg ond y fucking map yma eto. Na, na. Really ddim yn licio dwarves. Shit am dwarves. Ooh. Mutilation? What? This guy be just fucking chopping off. Oh, fuck off. Neu fi siarad yn eto. Hwna. Hwna da.
Fucking hell! Dwi genuinely ddim yn poeni am y dwarves ma. Y dwarves wedi spoilio'r ni missions ma. Fuck off! Mae'n siarad am hynny. Fucking god. Warrior of fucking light. Dim fucking dog fucking Phil. Come on. Gorilla. Dwi a fucking where. Dwi a where. What? Fucked in. Beast type things. Ah! Okay. Just dweud, ie. Wyt ti isio 2B tight fel hyn ti'n gael o? Dim ar ei cachu fel hyn. Weekly quest, which continues stories are available. Fuck. Okay, ddoi nôl ta chdi. Generally ddim yn poeni. Yn cael nhw. Copied factory. Iawn, okay. Okay. That's me for today. Diolch yn fawr.
goffyn y red yna. Pa red sgwyn nesaf fan? Chaos. Goffan not a hein. Champion. With that, ych fawr iawn os da rhywun yn gwachod. Na fel chi eto. Dwi'n dall oedd hyn yn stream really boring. Can't have them all your way, fel mae'r Saes yn. Iawn ta. Goodbye. And blowing every mind, 'cause I'm one of